Welcome to Math Free. Atong lesson karon kay about sa slope of a line. So magsugod ta sa slope of a line. So actually natay mga upat ka particular na topics regarding ang atong lesson. Maghisgot ta sa definitions, maghisgot pud ta sa mga representations niini, formulas regarding sa slope o mga applications asa na solving problem siya ma-apply. So mag-start ta sa number one, ang definitions. So I have here the definition of slope. Ang atong definition sa slope anhi kay it is a behavior of a graph of a linear equation in two variables. Actually, slope can be seen in any parts of geometrical way of math. Actually, in grade 10 also, not only grade 8. Di lang pod sa linear equation siya makitaan, napoy lain na concept sa equation siya makitaan. Also known as the steepness, like a mountain with letter. That's why M, its symbol is M, but it's not really literally proven or literary proven. So na upat ka formation, negative, positive, zero, o undefined. So unsa ni sila atong ilailahon? With regards with the representation sa slope, magsugod ta sa pinakauna pod na representation nato which is negative slope. So I have here a biker na padulong siya, naglining siya, nagsandig siya padung sa left side, pasaka. So this is leaning in the side. So as a graph, nakoy graph din sa negative na slope. So as a behavior of a line, by definition, nag-decrease ang iyahang slope ani, yung behavior nag-decrease. So nihinay ba nihinay? That's the idea behind negative slope. So that's the first one. And the second representation is the positive slope. Ang positive slope indicating increasing siya, nagpasaka. So this is the iyang graph, nagleaning towards right side siya. So naghigda siya sa right side. Mo ng positive na slope with positive na number sa slope. Mo na siya ang idea niya. Now let's proceed sa katulo which is called zero slope. Zero siya kay wala tay slope na makit-an ana. Basta mag horizontal. So as an example, I have also a graph here na nagpakita na zero ang slope niya. Kay same gid sila, nakigda sila horizontal ilang mga points. Natay A ug B, horizontal ang points. Now let's proceed sa pinakatapusang representation na to, undefined slope. So kana siya, ang biker mura siya ga kuan pero straight gyud na ang iyang kuan, nag-vertical, nagvarog ang iyang line. So if the line is like this, nagvarog siya, undefined ang iyang slope. So wala, disingon wala siya slope pero dita ka define kung unsa na slope. Now let's proceed sa formulas. Actually number 3 na ta, formula. Mano yung standard equation sa slope policy, linear equation in two variables. Ang ax plus by equals c. And aside from that, napod tayo tulo ka equations. So upat na sila tanan, natay slope intercept form, napod tayo slope of a line, natay slope of a line kaning m. M is a slope. Natay equation ana mo na siyang equation. Napod tayo point slope form. Kani silang tulo or bisag tuluan ni or duha, magamit nato naon niya. Now let's have our final application. So asa makit-an or asa ma-apply nato ni siya na concept. So finding slope using ma-apply nato sa graph, makagamit po tag equations o sa 2 points. So kani silang graph equation 2 points man yung mga application nato. Then later on ako ipakita kung saan siya pag-apply. Then katong atong formula magamit po to nato mga formula. So let's have here. I have here a graph na graph daan dinhi and a particular points also na natay A ug B. Atong buhaton ron kay atong hisgutan ang slope. Ang slope mao na siyang steepness. Kung unsa siya ka steep, behavior na siya sa usa ka line ba na unsa siya ka babag or kung nagsaka mo buntod mao na siya.
Sa kako ng buntod or mountain. So rise over run siya literally mo na siya concept niya ang pagsaka ug ang pagdagan. So I have here point A ug point B. Sa atong graph makita nato na natay point A ug point B. Ako lang gid siya i-arrange og tarong x sub 1 y sub 1 ang atong point A, x sub 2 y sub 2 ang atong point B. This indicates na ang atong A ug atong B na ni sila first ang atong A, then second atong B. That's why na 1 ug 2 diha. And then, kung ato ni silang i-locate una, atong tanawon kung unsa ang value sa x coordinate sa atong A, itong atong tanawon, and, just a recall lang, basta x, maghigda na siya ha. Then, ano sila arrow doha? Ano sila arrow? X maghigda, then y magbarog. Just to draw lang gid siya more precisely. Now, let's assign, or let's say, ato lang tanawon kung unsay coordinates sa point A. Natay negative 3. Sa itong point A, negative 3 iyang x. Then, ang iyang y pod, kung atong butangan og dash, makakita ta na iyang coordinate sa y kay negative 3. Karon adto na pud ta sa point B. Unsay coordinate sa point B? Atong tanawon anhi, magsugod ta pirmi sa x. Sunod, atong x ni kay 1. Ang ato ang y pod kay natay 2. So, x kay 1, then ang atong y kay positive 2. So, kompleto na ang ato ang kinahanglan. Then, ang concept ra gid ka rise over run. Then, I just want to add also, pwede siya makagamit og formula, katong slope of a line na formula na m equals y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Kay na formula importante kay nato masabtan kay this basic and foundational concept pod sa slope. Then kanina formula related ra gini siya sa ato ang gihimo na arrangement dinhi sa point A ug point B. So magsugod ta sa pag-ambak or rise pagsaka dai. So 1 2 3 4 5. 5 atong pagsaka. Nagsugod ta sa A which is nasa ubos kay para makasaka ta sa taas. So that's the logic there. So ubos na magsugod para maka-rise ta. Nya mudagan ta pa dong sa right side kaupat. So natay pagsaka na kalima, naputay pagdagan na kaupat. So rise over run. So kung na may 1 unit na graph, kung mabuhat na nato, makainanitag solve. But most of the time, mag-solve with using the equation or the formula. So with the graph, we have 5 over 4. Pero what if equation atong gamiton? Kanina equation na m equals y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 over x sub 1. Karon ta mo gamit aning ato ang gihata ganina. So atong y sub 2 dinhi kay 2 minus naputay y sub 1 which is negative 3. Then ato ni silang i-all over sa x sub 2 which is 1 minus negative 3. So this is the equation part. Gawel ago ang graph ato rang gitan-aw, then converting the negative negation to positive. So negative times negative, positive. So 2 plus 3 5, then 1 plus 3 4. So nakabantay mo parehas ra sila solution. Parehas sila answer dahil sila solution or way of answering. Pero kung nakabantay lang sad mo, dali ra siya makuha kung atong i-drawing. Now let's proceed sa another formulas na magamit ni ini. What if ang equation or something? So I have here y equals mx plus b. Kini siya mo na siya gitawag og slope intercept form. Ang intercept ani ang b, ang slope ang m. Napod tay equation of linear equation in two variables. So mo linear equation actually linear meaning line na siya na equation. Two variables natay x ug y. So what if kanira atong gamiton? Pangitaw na to ang slope din mo nang given. Kana na formation kanang duha. Magsugod ta sa slope intercept na form. So y equals 2x plus 1. So kung atong makita ng formula, we can literally say na 2 diretsong answer sa slope.
kay m man atong slope, then ang ato ang y-intercept which will be discussed in the next video, which is 1. Intercept, nakasugat siya sa y in particular 0, 1 or 1 na point. So, after ani, kung nakakita mo, ma-pinpoint lagi nato as ang slope ana. What if mo niyang given? Y equals 2/3 x plus 5. So, ang tupad ra sa x, mao ra gina siya ang slope. O labot ang x ana. So, our slope now is 2/3. And our y-intercept is 5. So, that's for that formation. Ang formation lang atong gitanawa na. Then, ato lang diritsuhag pinpoint asa nga to ang slope ana. What if mangita tag slope sa lahi na formation like 2x equals y plus 1. I think plus 1, yeah. So, ang mahitabo ani, pwede na ito gamitan og katong process na kuan reflexive, it's symmetric process. Symmetric property of equality. Pero kung nakabantay mo na tay 2 as our tupad sa x which is 2, mo na tong slope. Ang pangitaon na lang nato ang ato ang y-intercept which is minus 1 sa pikas, minus 1 sa pikas. The golden rule of algebra. So, negative 1 ang ato ang y-intercept. So, that's for that interchangeable. Pwede siya ma-interchange. Then, karon ay napunta sa ato ang standard form. Gitawag ni siya standard form ang ex plus by equals c for the linear equation in two variables. So, muproceed ta ani. This will be our last example. 2x plus 2y. So, that should be 2y. So, kayong 2x plus 2y equals 10. This is in the form of standard form sa equation, sa linear equation in two variable. So, atong target actually ni, ato ni siyang i-convert or arrange lang ang term. Ato siyang i-arrange into y equals mx plus b. Unsaon atong i-minusan ang 2x. So, negative 2x minus 2 minus 2x. Then 10 minus 2x. Ang may tabo ng mabili na lang kay 2y equals 10 minus 2x. Kaya ato naman ni siyang minus. Then i-divide tanan by 2. So, ang mabilin, y equals 5 minus x. So, sa kanina formation, this could be the answer but it's not the final formation. Ato pa ni siyang i-arrange into the slope-intercept form. Though makita na nato kung sa atong slope which is negative 1, pero we have to make the arrangement correct and accurate. So, we have our y here, negative x plus 5. So our slope now is negative 1 and our y-intercept is positive 5. That's it. Again, these equations